Deur te sê, dis hoe die mense gaan lyk in die einde van die dag. For people will be lovers of self, self-focused, lovers of money impelled by greed, boastful, arrogant, revilers, disobedient to parents. And this morning I'm going to speak on disobedient to parents. U sal met my saamstem, as u ouer is, u het kinders, lag gooi hand op, jy het kinders, veral as jy tieners het. Is lekker om 'n ouer te wees, maar dis die stresvolste tyd om 'n ouer te wees. Is dit waar? Is meer maklik om 'n ma en 'n pa in die tyd waarin ons nou leef te wees nie. Paul mentioned that it is clear and an understanding that in the last days, children will rebel against parental authority. And parents will have a difficult time to raise their children in the last days. We clearly see this, that being a parent in the last days is becoming more and more difficult. Baie van die ouers sal sê, ag Here, kan my kind maar net nie weer 'n babietjie gewees het nie. Toe hy nog niks kon gepraat het nie. Maar nou wat hy kan praat en hy kan loop, nou sê hy goed wat hy nie moet sê en hy loop waar hy nie moet loop nie. Disobedient to parents. If you agree with your parents, it does not give you any reason to disrespect them. Jou ma en jou pa gaan jy altyd meer verskil, maar dit gee jou nie die rede om nie vir hulle respek te hê nie. En kan ek net gou vir jou dit sê, as jy jou ouers nou disrespek, en jy's onbeskof met hulle, die rol gaan draai. Deur die genade van die Here gaan jy dalk 'n ma of 'n pa word. And then you will sow what you reap, what you sow. What is disobedience? Being disobedient is an infusion to do what someone in authority tells you to do. It is a refusal to follow rules and an unwillingness to submit to authority. Jy weier om onder gesag te staan. But not is obedience the key thing that is destroying young people, but also with obedience comes character. Young people who are disobedient had a bad attitude, having negative qualities. You are difficult because you become unmanageable and too hard to control. Selfs op die skole vandag, dan sê die ma, die kind is maar hoeveel graad 4 of graad 5, as jy die ma, pastoor of dominee of meneer, ek kan nie meer die kind beheer, die kind gee vir my slaap, die kind is 7, 8 jaar. Unmanageable and too hard to control. Obstinate means a resistance to guidance and discipline. One of the key factors and the problems that we are experiencing in schools today is a resistance to guidance and to discipline. Daarom sukkel die onderwysers met die kinders se dissipline, omdat dit word nie by die huis toegepas nie. Is dit die waarheid? En omdat hy kan die respek het vir die ouerie, gaan die respek het vir die onderwyserie. Ek het eendag gepreek by 'n skool, 'n hoërskool in Parel, gaan die skool se naam noem nie. Toe vat die onderwyser 'n 10 minute net om die kinders te sê bly stil. Ek dank God, Suster Liesel, ek is jou onderwyser. Ek sou lankal nie tronk gewees het. I will killing you softly. Die julle wat onderwysers is, die Here, ek bid net vir julle, die genade van die Here is op julle. Therefore God sees this
It's very important that he writes and gives order in Exodus 20 verse 12, where the Bible says, honor thy father and thy mother, that thy days may be long in the land which Jehovah your God is given thee. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng kan word. Ek verskil van my ma, maar ek eer. Ek stem nie saam nie, maar ek eer. Ek verskil van my pa, maar ek eer hom, because honor has no excuse. Honor thy father and thy mother, because dis die enigste belofte, die enigste opdrag wat kom met die belofte, sodat jou dae verleng mag word. Andrew Murray skryf 'n boek, How to Bring Your Children to Christ, and if you can find this as parents, buy this book and read it. But he says the following: the child needs to learn from the parents how to honor God. Ouers, julle moet die model van eer aan God in jou huis moet jy voorstel. The child must see that the reason why I honor God is because my mother and my father honor God. We as parents need to model how to honor God. Jy kan mos nie drink vir jou kind en wag jou kind moet môre gered kan word nie. Ons maak ons kinders in die huis groot vir klap waslap. En dit is waar nie? Dit gaan vir ouma, dit vir ouma, hey. En môre dit die kind vir ouma in die klap en ouma lê hoe gaan stres want jy het hom geleer hier dit vir ouma. Is dit die waarheid? Instead that we train our children to honor God by our godly lifestyle, we train our children to enjoy the world. Zet 'n aanbiddingslied op en leer jou kind om die hande op te lig en te aanbid. So that child can grow with a respect for honoring you and honoring God. Honor thy mother and thy father is a degree of affectionate respect which are owing to parents. Jy, for the lack of a better word, you owe it to your parents, respect. Jou ouers moet nie vir jou vra nie. Jou ouers verdien respect. For a considerable time, parents stands in the place of God. To their parents, they are not God, but they stand in the place of God. Therefore, rebellion against the parents are seen as rebellion against God. Through obedience, sin comes. Through disobedience, sin comes. Through obedience, salvation comes. In Hebrew 5 verse 8 to 9, the Bible declares, though he was son, he learned obedience from the things which he suffered, and having been perfected, become to all of them that obey him, author of eternal salvation. Christ passed the test of obedience through the suffering, God in the flesh. And maybe you are going to differ from me. Miskien gaan u nou van my verskil deur die statement wat ek nou gaan maak. But I fully respect that. Die goeie is uitgesluit, maar luister mooi. Luister wat ek sê. I believe that we are living in a time where we see a generation of young people who are rebellious against God and against their parents. This generation is ungodly in their doings. This young generation is evil in the sight of God by what they do, openly mocking God through their actions, and wise in their own ways. Ons lewe nou in 'n generasie waar ons het 'n generasie van jong mense wat openlik geen respek vir God het nie. This generation is an evil generation influenced by demonic influence from the world.
through the music that they listen, through all this influence of the devil that is flowing into the church, we see this as a growing evil generation. And that can be clearly seen in today. I'm going to give you statistics. The Center of Health journalists revealed the following. Listen to me. 1 in 7 moms in South Africa are teens. 1 uit elke 7 vroue, moeders, wat geboorte gee, is 'n teenager. Nearly 365 teenagers give birth in South Africa every day. 10 of these women are aged under 15. So dit wil sê, elke dag is daar jong meisies in Suid-Afrika wat geboorte gee en 10 van hulle is onder die ouderdom van 15. No wonder that our school dropouts look like what it looks like. The Business Tech News said the following: 40% of all learners are not making it to matric. 40%. And the most occur in grades 9 to 11. You can read it about this. 40% of children that is unschooled does not make it to matric. I'm not even speaking on those who are on colleges or campuses. Number 3, South Africa is also facing a crisis in correctional facilities. South Africa has 15 dedicated correctional facilities operating in South Africa. So dit wil sê Suid-Afrika het 15 corrective centers for underage or juvenile offenders, aged between 18 and 25. Listen to me. In March 2025, the report stated that these 15 facilities has only 4,262 beds. So dit wil sê, hierdie 15 institutes vir juvenile offenders kan net 4,262 beddens vat. Huidiglik is daar 5,081 gevangenes, jong seuns tussen die ouderdom van 18 en 25 en hierdie uit growth of 19%. That's why our juvenile facilities are overgrown and overcrowded. Young people between the age of 18 and 25. We are not even touching on gangsterism and school violence. Listen to me. This is a very clear sign that the effect of disobedience to parents and disobedience to God has a negative influence and an outcome to our young people today. As 'n mens na hierdie statistieke kyk, dan kan jy sekerlik sê dis die goddelike waarheid. Ons skole is in die moeilikheid, ons correctional services is in die moeilikheid, ons hospitaaldienste is in die moeilikheid, en die einde van die dag is ons mense lewe in rebellie teen God. Therefore, we are desperately in need of a God-fearing generation. Young people who has a passion for God, a passion for His word and His presence, and gaining wisdom from the word of God. Ons het in hierdie generasie jong mense nodig wat 'n staan vir God gaan maak, no matter what. Young people that's going to love the word of God, that's going to love prayer, that's going to love His presence, that's going to love His anointing, that's going to say no to this world and yes to God. We need a generation of young people that will stand up and take a stand for God and say no to this evil influence that is coming to our generation. If we are not getting this, we are losing a generation to the devil. Dis hoekom die kerke so min jong mense het, want op 'n Saterdag aand is die klubs vol. En die kerk is leeg en jong mense sterwe op die nagklub, sterwe op die paaie, and the devil knows if he can get you out of church, he can kill you and you can go to hell.
We need a generation of young people that will stand up and say no to sin and stand up for God. Jong meisies wat begin te besef, my liggaam is die tempel van God. Jesus het my mooi gemaak. En luister vir my, al het jy nou al 'n babatjie en jy het 'n fout gemaak, jy het bely, God het jou vergewe, maar jy gaan dit nie weer doen nie. En therefore, jy het dit nodig om het van die preekstoel af te hoor, dat die Here het 'n plan met jou lewe, luister mooi, en jy het 'n verantwoordelikheid om na jouself te kyk. Pas jou op. Kyk na jouself. Waar is die daar wanneer jy jouself sien? Ek het hy een begeerte, as ek die dag daar by die aisle gaan afloop en hulle speel die wedding march, het ek daai begeerte dat die veil oor my gesig moet wees en die man met wie ek nog nooit geslaap het, die moet die voorreg het om het op te. Kry jy dit nog vandag? Nee. And therefore, we got a generation who is sexual, immoral, and living lives against the will of God. Pas jou op. En as jy jouself nie kan beheer nie, praat met iemand. Go for counseling, so that you can be helped. En as jy 'n lekker ouderdom is, hier al by 24, 25, en jy's mature enough, vra vir, kan ek maar nie jou man word nie. Ek was 24 jaar oud, en die pragtige blom was 22. Toe sê ek vir, ek kan nie meer nie. Ek is maar net eerlik, Pastor Henry. Ek kan nie meer nie. En toe kom Paulus, en Paulus sê vir my, sy brand van begeer. En toe ek die openbaring kry, toe sê ek, pa, geef vir my jou blom. Vandag, die 19de van volgende maand, 31 jaar, saam met haar. Hallelujah! Because what I learned that my life needs to be directed by God. If I read scripture, then dit is hoekom moenie 'n ouetjie soekie, soek 'n man. Moenie 'n meisie soekie, soek 'n vrou. Daarom toe ek haar ontmoette en ek my lewe inrig volgens die skrif, toe leer ek myself. I need to get in line with the word. Maar ons het ander systems wat ons lewe rig. Dis hoekom ons lewe lyk soos wat dit nou lyk. Die woord van God is net die waarheid, dat rig my lewe, dat gee my rigting, en ek eer die Here dat ek na sy stem geluister het. Because I fear God and I respect my parents. They are in the grave, but I had a great honor and respect for my parents. Jy gaan vir jou groot probleme opsal. Ek het eendag vir 'n broer gesê, en ek sê dit met baie groot respek, die parseer nie omdat ek roem nie. Ek mag nie roem nie, maar ek sê dit met groot respek eendag vir 'n broer terwyl ek met hom praat. Toe sê ek vir hom hierdie woorde met trane, toe sê ek vir hom, ek eer God. Ek het nie 'n kind by 'n ander vrou buite die huwelik nie. Want ek het al gesien hoeveel mense probleme het. Want jy moet daar betaal en jy moet hier en daar's molligheid en later is daar probleme tussen jou vrou en daai vrou. God het my die goed gespaar, omdat ek na sy stem geluister het. Ek het respek vir mense wat met hierdie goed moet deel, want dit is nie maklik nie. Because sometimes there's not trouble in paradise, but trouble comes from outside. En daai vrou kan van haarself 'n oorlas maak, omdat sy sien jy sê op Facebook. Is dit die waarheid?
We need a generation that will say, I will turn my life to Christ and I submit myself under his authority, body, soul, and spirit. Ecclesiastes 4 verse 13 says the following. Listen, young people. Ecclesiastes 4 verse 13 says, you may be poor and young, but if you are wise, you are better than an old foolish king who don't listen to advice. Die Afrikaanse skrif sê, beter as 'n behoeftige maar wyse jongman, as 'n ou maar dwaase koning wat nie meer weet om hom te laat waarsku nie. If you are young and wise, you are better than a king. If you are young and wise, you are better than a king. That's why in your youth, it does not require beauty. Youth requires wisdom. Jonkheid vra wysheid. Hoe ek moet optree. Baie mense en jong meisies, nee, jy moet na jouself kyk en bietjie jou hare en goed jy nou mascara. Nee, that's alright, maar jy moet nie te veel aan die feesabot aandag gee, aan die wisdom nie. Is dit waar? Die feesabot lyk pragtig, maar dat is die feesie. Jee! Here, prys jy. En as jy ene vat wat mooi lyk en die feesie, die gaan sy swaar kry, al aan die een kant. Is wat? Look for wisdom, because the Bible said a wise young man is better than an old king who does not know how. Jy sien, weet jy die waar is? Julle skrik nou jong mense wacht vir die skrifte, maar as julle die Bybel gelees het, julle dit geweet het, die Here is wys. 1 Timoteus 4 vers 12 sê, laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges. In wandel, in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof en in reinheid. Mense gaan jou verag as die goed nie by jou sigbaar is. If you are not an example, living an example, and you are not portray a godly evidence, how young people need to portray themselves, and then you will not have respect from other people, because people will see this in your actions. And when people see in your actions you don't have wisdom, you will be mocked. Kyk wat sê die Bybel, die contemporary English version sê die volgende, do not let anyone make fun of you just because you are young. Set an example for other followers. Do not let other people make fun of you while you are young. Het jy opgelet, ons kinders wat tik gebruik word uitgelag en bespot. People are making fun of them. It is because the Bible says, do not let people make fun of you because you are a God-fearing young man operating in wisdom. En daarom, jong meisjes, soos Pastor altyd sê, first the ringie, then the dingie. En as hy vir jou sê, nee man, ek gaan ons met jou trou. Hoe Jairan? Ons gaan ons maar net. Dan sê jy vir hom, ons gaan mos. We need young people who will stand upon the word of God and gain wisdom from the word of God. Die broers, op hoërskool staan dit 6. Toe gee ek my hart vir die Here. Ek het elke dag, Suster Anna, my Bybel in my sak skool toe geloop. Elke dag. Ek het my Bybel gelees. As ek uit die skool uit gekom het, ek het voor ek huiswerk doen, het ek gesit, ek het my Bybel gelees. Hoekom? Ek wil God moet my wys, hoe moet ek as 'n jong mens wees? God, I said, you must teach me how to be a young person. Teach me character. Teach me obedience. Teach me how to conduct myself. Dus ek kom die vrou ontmoet het en op haar verlief geraak het, en die Here my geleer hoe ek haar moet behandel. Because we need to be taught by God. Nie deur die wêreld nie.
Die wêreld leer ons 'n evil system en die kerk en die jong mense hardloop agter 'n evil system af en as jy daar val in jail, dan word jy terugkruip kerk toe wat jou gewaarsku het. Luister mooi. Luister mooi. Jy kan vir jou baie trane spaar as jy die woord lees. Baie. Baie van julle huil aan nou nog oor 'n jong wat jou gelos het. Hy het al aanbeweeg. Hy is nog altyd jou profielpiek. Saans moet Judy Boucher vir jou aan die slaap maak. If I can turn back the time, I do it for you. Huh? Yeah. Ek sê, Here, ek sou baie trane gespaar het as ek die woord van God, hierdie woord is 'n lig vir my pad, dis 'n lamp vir my voet. Hierdie woord lei my en leer my, daarom sê die woord van God, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Alleenlik deur die woord. Therefore, young people, I urge you this morning, read your Bible, become a student of the word, put down your phone and open your Bible and say, God, speak to me. Teach me how to conduct myself. Teach me discipline. Teach me character. Teach me how to behave myself and teach me how to honor my parents. Maar is it a generation wat deur die wêreld en sy musiek geïnvloed word? We need a generation that's going to be influenced by God. We do not need demonic world influences. We do not need Tupac and all these men to influence young people. Where are the young men and the young woman who's going to stand up and say, I'm a living example of what God is doing in my life. I'm going to be a God-fearing young person. I'm going to love God. I'm going to put my life before Him and submit my body, soul, and spirit to Him. I am, even if I disagree with my parents, I'm going to honor them. I'm going to direct my life to the Word of God so that God can help me and shape my life so that I can be a living example for God. As net die woord wat ons lewe rigting gee. Is hierdie woord wat hard met ons praat. En is hierdie woord wat ons lewe rig en sê, net hy kan toe nie, hierdie kan toe. En ek wil volgende vir u sê, geliefdes, wil ek volgende vir u sê, if there's any young person this morning that says, Pastor, I've made mistakes. Nie een van ons, ek ingesluit, sit volgende hier en het nog julle fout gemaakt nie. Ons het foute gemaakt. Ons het sommer opgemors. Lelik opgemors. Maar die Here gee ons nog 'n kans. As jy volgens sê, pastoor, ek het 'n fout gemaak. And I'm willing to let go so that I can gain wisdom. Net soos wat die Bybel sê, that I will be a wise young person. A wise young person who is wiser than an old king. Ek is wys, dat my ma, wanneer my ma na my kyk, as jy my ma, wie my kind, sy is wys, sy het wisdom, sy het al hierdie goed, wat jou gaan dra in jou besluite, wat jy gaan neem. It is this wisdom that will guide your path. It is this wisdom that will shield you. It is this wisdom that will direct your life. And therefore, start reading. The Bible speaks to young people. Read your Bible. If you love your phone, put the Bible on your phone and read the Bible. And says, God, direct my life. Maar ek gaan vir julle 'n ding sê. Die duiwel gaan jou droog suig soos 'n lemoen. En dan gaan hy vir jou een kant gooi. En gaan jy daar lê. Hy sê, kan ek maar geluister het. You got an opportunity this morning. While God is speaking to you, you got a choice. To accept this teaching or to reject it. Ek het al vir julle vertel,
Pastor Henry praat met 'n jong man jare terug. En hy sit by my huis en ek praat met hom, ons praat oor sy toekoms en ons deel met hom en ek gee hom raad, ek sê vir hom. In 1 jaar, sal het nooit vergeet nie, 16 Junie, preek ek by Havekwag gevangenis, juveniles. En ek toe so oor die crowd kyk, toe sien ek, daar sit hy. En toe ons klaar gepreek het, toe kom hy na my toe en hy sê, my pastoor moet my kom besoek, pastoor moet met my praat, toe sê ek, maar ons het klaar gepraat. Die feit dat jy sit, sê vir my, jy het nie geluister. Go on. Ek het die laaste keer gehoor, toe was hy opgesluit in Woestergevangenis, hy het dit daar gelê, tot hy die regte ouderdom raak. En na daai, as hy gestraf in Woester. Net omdat hy nie wou geluister het nie. God is warning us this morning. Young people, you got a choice. You got a choice. Become wise in the word, or wise according your own ways. Kom ons staan, kerk van die Here. As ek maar net aan Jesus so omsora. Thank you.